Yamo kwa baya da se ugu social Adom TV Badwam dwumadie no eso nti dyspepsia no nyame yadom ochna so adaro makayen na yento so nti se de fa yefunu mu asemu nyina no kan ye ho sebe ya yemu ye ba kumienu eto so eche na obowura pharmacy na wonu mu na wonu mu no ebia na enye ne sa se bia nka wura hospital omutimi check ya de ko na ye betimi asia no dan se ye try no bebre to ochna so sabre ya no akan ye ho na ya to so de free ho sa na ye no wo health tips no eso dwada because see if you had a 5 minutes ye nche na so atimi asua bi nti ebedu Friday no na say full topic na ye de amount na seda na ye endpoint homeopathic clinic e de America say one more abaya resabia ho sisi e omo ye free prostate scanning e de amamema ni nyina take your opportunity na be ma bia wo hwe me from 40 so kokko check prostate no open our prostate mema no ma cancer ni man san watu ho anamo e ma no so check ya wudi mu ahwe se bia ye kama e de ma ya na frame point was 0244 867068 0244 867068 and 0274 234321 endpoint homeopathic clinic or say the end to chronic disease and then so easy paint aba ombaba boye e waterproof de no yeguso e ka ye boho no mama ho atue kuzi so bia benya bi e de apenti ni fie titu ba bia ye say ho ye waterlog to say ensure mu di affect building no e easy paint or more waterproof paint no evidence based e wo ha Zenobia e wo ha on the head of marketing e de ne kasa oba ye mo akwaba ye nia ni abanso ye mo akwaba yada se papa jade achimbi enipa foforo behwenti wadaro maye ni nkomo easy paint you anope mi chiao hwefo a ehwe ye nyina so weekendi na me wukumase Friday na najo enso bi to ye no na luckily if ya me koda mu no ye customer ba ko fie cause na ye adwuma wo ni project bi so enso ni toy na msi okay ye use waterproof, let's see how it will work here. And so no ni ade me da hodi mi say oh this is beautiful. This is beautiful. At least baby aye kodu na me pacho unso fie te sa wenti ana no pay ya bay uhu yen ya last row bibi sasa me ba me fa kenten baby pacho me de kenten na ba kenten ba me de kenten na ba me de kenten na ba me sew e ma wo fie enyu na obi bisa me say efie no e bia we se wi aye plastering onko to primer bi nye ananam se da bi wo hia primer wo primer wo hia easy waterproof paint adekunti ameka se primer wo hia no ne se wo de ya enwu hia se embrebedu bia o se wo sesa je se bia wo te se me a me de colors di agro se bia pese valentine ba wo se fi ho red wo betumi aye e bia na easter ba pese wo ye ni green wo ye ni blue wo play with colors na se enti sade a once I would be ye wall no na me the picture be my producer virgin wall if ya yenye ho hwe e na ye di kan ye de waterproof no ye de ye na save abo edan no ho eban na afei so ama uboto ma ayo okay because ubeto paint bi a would be ye na ochena ya enkrofo be fa ye na edan no ma ye deda na fiansa ye kwakoye adwuma wo ho bioma mia na mi suma because wo boka dodo enti mi srew se bi afiansa nyame aye wadoma wonya asase fofora wusi dan na enkechi wo best time ani bra easy na ye fa waterproof paint enkoye dan no soma de ni ka wo ho no so se eba wo kala bia wa wo pe enti ebo edan no ho ban no ye de ye from scratch na enya afiansa wo besi dan na wie na afi wo hu se leakage wo baby ana se cracks e wo baby a wo behia yen sa wo ye dan no nso awie a me srew enkechi onso bra ye beboa wo saa na yaye na edan no ehu edimu ediama Adom apart from send ye be ye no mo obi a omo ebe painting ma ye na ai ye won crofo mo ye painting no ema wo pese ye crofo be ye ma wo mbe ba be ye ama na emom ye mu bi wo ho a kasa ye hu nipa be ye obeye wi aseme da asenya sha mpacho mo nyo mo adwuma ne sa sadi anka obetua wo painter no ebi enye sa na obetua we but the price na e wo form sense ka obetua wo painter no ono so o the professional care e na o de ye e de amount into obi hu sadi obeye adwuma no pepepe ama wa asem bia e ma ho
enti wo painter nso a wo de ne ba ye be kire no said ya onye no correctly enfema na wa yi sama ye bi me hwe me hu se dan bi da screen no wo hu edan ne ho na aba sei no we ye dan foforo ye nye ho hwe enti ye di kan e de waterproof no ye de be ye ehu ni nyina we ya abanso enti ye ye ehu no na ya ye esoro na obeto aso no ama so ye de to se fie bi wo ha akwa obi wo soro enso no to agbon se wa se ne nso no enyu ha inti ye solve sa problem na ya brand ye ne eye no ti obi penti eho ni nyina fefefe kama inti ansa na ye ntua so no ukotena dan ni ba bia enso to a haw ana say bia cracks bia ba dan ni mu na bibi is enye because easy waterproof no a solve all that cracks and a leakage na e wo dan no ho no me pa chaw so person who the potency of easy waterproof na basket ni ni ende so ma fa hwe yengu me basket na ante fia favorite basket na fa ba pe nti Teresa wa ha Teresa di nsuo begum na wa hwe sadi odi nsuo no igum no saa na se wo dan enyu kura te se fountain wa madan na ye fountain because adwuma na anye fefefe wo fie ho a ensuo no once waterproof ana paint no ebekọ edan ne ho no eno ano no ebe solve ni nyina ade ama o second time de ya gidi ekokuma se ma mi be se amama ye bebuo no mama na ye kwa na mse ai easy waterproof asesa ni nyina timpacho kenten na ni ensuo ni wom last obi se odi bedi camera fa de no twa de no febra from kakra febra from na onhwe ma ensuo no ensuo no ena ewom no enti ekọ wodan ho a sade etie no saa enyu enye ne hwe enti ebe sisi cracks bi ewo ho no ebe si no bebi enyu no so ebe si no asase no mu na efrofro nso a ekomu a ebe stop ni nyina enti ebe ba ofie na fie no eho efe when I kenten na sa kenten den ka do so guma ba na nka ha nyina afọ but because of the easy paint na paint me waterproof no nti e ma ensuo no en leak ti ne kenten na ye de aye asensode na ekire se de o de easy waterproof paint no e paint ba bia e ho leak a e be sili e de amount okay nti ye pe bia he ne benya no yo se ade omo ton paint eho ana dansi eho niam nyina wo krom kope bisa easy waterproof me pa cho hwehwe bucket we make sure say ye bucket we ya cho easy waterproof paint ewo ho eno na water na open kese mu a ye wo abeka junction kwan achemota kwan na ebe sen ko La Paz no ye ni Allied filling station ana ye ben Peace FM ho ubetumi afre yen so e was 0243 707696 0243 707696 eye WhatsApp ubetumi asend yen voice note ubetumi twa o problem e wodan ne ho no ubetumi twa de abrayen ena ye doors so ye very open until ubetumi a walk in anytime with problem awowo ye beboawo ye wonkofo e beboawo na open more colors nso a ubetumi aba wo color nso a wo de ba e be waterproof waterproof na ba apart from no more other paintings ye wa other paint so say wo basket no mu no emu no shine na we emu no acrylic paint semi gloss eba in two types won say ye makeup ye wo mild one eno no ye matte na ye emba na ye de na about no eno no semi gloss no inti wo de waterproof ni ye wi a wo betumi de matte no ana se semi gloss no aye esro especially wo oily place wo nkola ne ade o mo se walls no ho a se de be ya eye fipe na betumi a wash yes okay bibi eni ho biom dia enwa ye da se papa anti easy waterproof paint ena ye no di enkom no ko pe bi apart from no bi a de woni problem leakage bi ya ne ade a wo pe paint bi ya nso a okọ easy paint a obenya bi colors bi ya se de wo kano obenya bi na we de mon kame ho na ene ye birthday celebrant yen celebrate wo mo pa ye wo busua ne adofo ene won mo edu on birthday na mo do so papa tien fo mu nyina mra ba ko
Enti happy birthday enko Emma Auntie Rose on a CEO da SL Roses odoko or fashion designer papa so was I caterer and ofi ko. Enti happy birthday enko Emma Auntie Rose CEO of SL Roses odoko fashion designer papa na poko ahwene sinani jo ho ye oyema na ni stop papa Toba Rose onkwaso nti way from Abrapokuya Kosia Obenewa and we show a happy birthday erade Israel afemia medofo Ernestina Mensa Ephraim oye dental surgeon technician ebe sin ho ade de oye ade papa na dawoma e na o ma menso mitime kasafa oral health ho ti Ernestina Mensa Ephraim nyame onhraw onye okese no ma sufra adomunko adomane a wawura fourth floor mu nhira bia won bia rade mfandomo na onye okese pa wo family ni nyina wo husband and krano ene obia say happy birthday afi happy birthday so enkoma Amina yes won fa Adom TV ni Adom FM ni agra Amina na da so no happy birthday enko Emma Amina erade nhraw erade nya okese no ma so fra Adom nko Adom otema erade nhraw papa Amina ye ni jo ho so o share bibia nya mi nhraw afi happy birthday enko ma ora Isaac Noble Eshen Uncle Nab sani for Forestry Commission Eastern Region erade nhraw erade nya okese o brother obi ehye na ye ne ye adwuma e wa ha ne family ni nyina e we show Uncle Nap a Forestry Commission Eastern Region a happy birthday erade nhraw onyo kese osi so be kese pa sanso na happy birthday enkoma happy birthday enkoma Mr. Philip McPentel Mr. Uncle Philip McPentel or Palmlands second D Papa Phil omani jo ho papa da bi enya Papa Phil de ni da bi Papa Phil de no na hye coat no Mr. Director confuse system no Papa Phil na da so no happy birthday Uncle Philip McPentel onyame nhraw no onye okese no ma sunfra dumu nkwa adumu onhraw papa adwuna na nye bebre nyansa pomudimo ene e wish day emma Sanso na Mr. Augustine Ankoma. Happy birthday Nkoma Mr. Augustine Ankoma. Our Golden Star WhatsApp Mines Obuase CKC 1992 year group. Mr. Augustine Ankoma Golden Star WhatsApp Mines Obuase CKC 1992 year group. I wish you a happy birthday. Erade show. Erade nyo kese no maso fra dumu kwa dumu. Ochiami amwakoda kwa. I wish you a happy birthday. Now Faye beautiful twins. Edie and Ida Opoku Ajiman happy birthday mo Our Lady of Apostle School our Ahensan Estate Kumase from Mr. Chumasi no wish him a happy birthday erade nhram nyom kese position baye kese pa happy birthday nkoma mo afa Mrs. Merida Kubonsu happy birthday on the picture ama happy birthday erade nhram erade nyo kese no ma sunfra dumu Enkwa Adumo. Yeah, the birthday no Busho. Prince Amando, happy birthday. Prince Amando. Eradin Shrow. Now on your kese. Omasun fra Adumo ko Adumo papa Eradin Shrow. Happy birthday nkoma my only daughter Rose Buckman. Happy birthday ko Emma Eradin Shrow. On your kese fra Adumo. Enko Adumo humble servant Kwabna Krofi. Asempa FM no always say the only daughter Rose Buckman a happy birthday afia na mi akasa me editor Martha Crintle Aqua ye editor Martha Crintle Aqua the birthday editor onkwaso ready show ready masu fra dumunko adumu nyini ne hunu mamma ni nyina hodin mu ni ahofem sa ready nyokese osisi obe kese pa happy birthday enkoma na birthday for no maji show ni nyina aboso ready shramo ye ka mo se fufu party no so baso easy paint mutimi paint mani nye timu ya de cash ya de beje ho enti happy birthday dabi fufu party mama nkomra ye ba ye beto so